tubonza nene nawe tubonza tulikubitanga tubendeza enaku enkulu enungi sekukulu enungi n'okulambula ku balwaire wano abantu ab'ebugiri So tulese yo kwebyosi wale tayemere ya Christmas enkalu yo kulirawo sapo oye Rodi mama wa Busonga yo Museveni oye Kadaga oye bana idwaliro President Museveni baleta ebyokozesebwa walalima makadaga asabye ebaluma muwone yamali abakuba mutamwera biranga ne 15 January mumulondenga n'abasawo baife bali kuba nti balabirira amaina gange nize mugoya idi ganavire mu South Africa okuyida okunoneza president waife akalulu kwebyo byatukoleire sobola okuprotecting again tubikuume era mbasaba nasaba Katonda abahonye musobola okuva mu idwaliro muno nga muli balamu mujje mulonde President Museveni ayongere okukuma muongere akukuma gains deyatawo n'ebirungi byakoleire eggwanga lino. Amina. mama ono mwe iwe mwene mugenza kati koko Susan oli wasawa dini ndi bujiri mu ndwaye oli bujiri mutu Wodish eyabashala oli kolangana nikola ngo omukazi mugenza oli genzana nigenza mama mulwaire washi munda mumuluma mama oli bulungi oli mulwaire ebikoluma ye nakamwenu ndika bano ojja kuwona amazima g'eno osanwike kati basaba owone otya owulira otya saawa lino nga muzeeyi akuwaire ekyokulya muzeeyi abeewo mama Kadaga abeewo amina mama Namutamba abeewo aya amaina go amaina gange amanina n'omutima nga byaidulamu amaadi butyojja waliwo okwenkyuka odda kwirawo katusabe mutya baba nga akuwere katishat baba na muzeeyi Museveni amina Christmas eba againe eno iwe oviira wa Lwanika omukaire ali atya ye anaawona omukaire anaawona nti era mukaire nze mweta mukaire wange anaawona oba oli kuwa musuubi muzeeyi akuleetera akamere aka Christmas weyanziiza oli musanufu kale nairamu abikuluma baba kitandade atusaba ida kuwona chairman w'omuzikiti gw'okutatumiko akwetani amaini guloba Asumaani Nsaba Namutamba Katonda amutemereku ne muzeeyi bamwongera akalulu muzeeyi
buno namutamba bwakoze bulinga bwidandabi kubanga mpulire muleshanu ate nga olumbe lukola ki luli kunuma aye okusinzira ku kikoleibwa mpulire ishanu. Mzee abeewo Mzee juu amina waviira wakwira muno mwidwala kangaiza bikyabiri kuluma mugulu ogera kuno kwanji bakuwaire ka Christmas owulira otya? Osiimye Christmas ekwagaine mwidwaliro mula owulira otya? Toli kumisinga kuka oli musanzufu oza babuzibu kale abeewo Baba je bale byakoze bakwesanibwa nze bandeta tebayitira tape era nafumbirwa muzetu lwagambanga entebe era namukaaga era buli mwaka tik baba yenka mwebaze kyakoze olwaleero kyakoze kumugabula byokulya yatagabula n'engoye zetukwesa zetulimu era mweyanza yebale neyala muzeeyi ina makadaga amaina gange ndetebwa Mutesi Margaret nzalibwa Bugweri nafumbirwa mujimu nonga Museveni yakawamba kyokka mufumbo bwange muzeeyi bwali mukali kufuga neyanza ino President Museveni okutuwa betu ife abakyala tweyogerera nze omukyala nsuubulaku musadanga tambuza ati ovwaga kuba tisuukayo zana akandi kale ssebo kale tweyanza President Museveni okubanga atuyikiriza betu ife abakyala fe obululu bwaife obw'abakyala nga nze wendi ndi chairperson LC1 ekyalo Bugodandala ayansula mu Nkota ndiramuka enkoba Katonda ono n'ensi yange agemere kusala dange ntukwogera muzeeyi abantu bamugemere kwa kalulu aireyo ku ntebe nsigaira amaina Margaret Mutesi egesa Peter ne mukama wange mukazi mufumbo muzeeyi wala butayizeeyo ku ntebe ojjako bwa misinze eki babi wine bwabitawo muzeeyi wabanga nga tayizeeyo ku ntebe nganze Mutesi ni family yange n'abantu bange betwala ku kitundu kyange tuba tufiirwa kinene nnyo bange Uganda n'abeefiirirwa etya? Uganda n'abeefiirirwa kinene kubanga muzeeyi ani byategeera nnyo nga muzeeyi Museveni afuze emyaka kiri ng'omukazi bw'ofumba ennyo aidyewo takusinga byoyidi ku balo wafuga muzeeyi nga yakaida ku ntebe kyekyo nafuna omwaka gwe yawambiramu tukobereku ebintu muzeeyi byabakoleire imwe ng'abakyala nga ife abakyala ife twali nga tuli inyuma kubanga maama wange ye yali mukazi mukulu nga baba amulobera n'okujja okusuubula nga tulina amata amangi nga baba alobera maama aye muzeeyi bwe yawamba maama kaakaaliwo maama yena yatandika okutwalanga amata eiganga n'amala nti enfuga ya muzeeyi Yoweri Museveni yaidembe eri abakyala n'abaami okubanga batya abakyala baabwe okulumukirira abalwaire baife abali mwirwaliro abatasoboire kubaka kuserebuletingiraka mwebale ino mwebali erala kubaka buno abantu jabairukisa 15 baje basuke balonde president waife protecting gains edikolebwa government ya NRM okumala emyaka ejona jona sebo honorable isukayo kuva South Africa osoboire kuba okwida kubagalana nifuna kubalero tusaba Katonda babiri kwikumeneyitano abakozesa abalonzi bona bawe his excellency Kaguta Yoweri Museveni akalulu ayireyo asobola okuprotecting again daife ndakoze emyaka ejona jona era abe mulamu era asobola okutwaza mu maiso 2031 Katonda abakuume era abatambuze emirembe mutuuke amanya Rabi Abubakari board member kulwa chairman wa board ya Bugiri
General Hospital mwebale ino Museveni abeewo NRM abeewo twala omukisa guno okwebaza administration ya Bugiri Hospital okutukyaza n'okutuyikiriza okusanukira ku walala olunaku luno olw'amazaalibwa ga Yesu Kristo okuba ne bannayiffe abali n'obugonvu. Eddwaliro linsanuisa ino there is great improvement. Waliwo enkulaakulana ino y'amaanyi nga ne ssente obuwumbi 8 bukalitandika akola nenda okusiima aba leadership ey'Ebugiri okusingira chairman LC5 chairman Mulumba yebale ino eddwaliro erungi DHO ba administrators amalwaliro libere so clean abalwaire tibali complaining abulezi bonna be bali bufuna batubabuziza ngo baba bafaaku nga babafaaku so ndikwenda okwebaza abantu baife ab'Ebugiri nti bana mwebale support je muwere government mama Kadaga antumye okuyida ndidukize abantu baife ni bana bali mu iddwaliro nti n'olwaleero nga olwa Christmas president afaayo yebali so tubafiire kutubaleetereyo okuhampa jembwene mu kaveera emmere y'okulirayo n'abeeka ya Christmas twabaleeterayo sabuni twabaleeterayo kuneemmere y'okuliirawo n'ekyokunwa n'okubawaayo okwo omujoozi gwa baba mama namutamboye ayambale mungu ne mama Kadaga basabye ngena ku omwezi 15 January basabe bawone baje balonde president buli omu gyabanga aviira tukujja iganga byona kujabona ku abalwaire bona tubatwaire ku akamere okuva mama Kadaga tambwire ni banaife onava South Africa yaidenda kunonya kalulu tulina bakwini baife wano bina nalulungi gwe twakalonda so nalulungi yena ali wano dozaida kwogerera iganga kuba nalulungi tujere yona tubagabira emmere mwebale Votability, yellow ability, stable stability, sevo. Votability, yellow ability, stable stability, sevo. Abachala twevuga mafisi tukola mubutale twetala umulembe kwa sebo entunula chenda kane chembude yunanda bayo yukanda chebude bwebude kuruno mpayo sindukanduka kati raga kabuda kati ya salawo kala yelo basi ya yelo tuchiri nyanti malayo yelo Rebona mutambo kuva mu bwacha bazinga bwa Busoga ate ekyebizo etiimu yona ewereibwa 5 bana lulungi okuva mu region mona okuva Busoga tuli wano ni chairman waife omulungi chifala iwa mama Kadaga owekitiibwa Gabula Ezera ate twaba ni hospital senior hospital administrator mu maina ga Alama Gaboli mukolofa tubaniriza mwena timu olwakino
kyemuli kukola okuyida n'okutulowooza kutwenanga mu idwaliro okubanga olwaleero sekukulu yaife ereeteibwa. Mwebalirela. NRM oye! NRM oye! Museveni oye! Museveni oye! Mama Kadaga oye! Honorable Namutamba oye! Mwebali kumpulirisa. Kabula oye! Kabula oye! Chairman Kabula oye! Abebitiibwa eno nga tubaliriza mu idwaliro adimini ndowooza kikola amakulu ebise mu Mama Kadaga ni Mama Namutamba. Mama Kadaga bewo, Mama Kadaga bewo, President abewo. Mwebale kwida kutuwa bintu tweyanziza mwebalire irala amaina nakaziba Fatuma kwe Mutambala. No ni emergency go. Na emergency. Kiri kitya muri bulungi abantu bena wantu nakavule mama bankoze ku mangu mvirere ngafunya accident ayi bankoze ku mangu nafuna quick recovery really Mama Kadaga wangali President Museveni abeho NRM juu NRM juu mugamba mutya muri bulungi amwe man from Ntungamu nogamba kiora leje buramu bwene muri bulungi abantu bayiganga kansubire muri kiriya nyote muri na tabu neyanziza nnyo kubeera wano ku Nakavule bankozeeko mu bwangu nnyo ofunya accident naye kati saino ndi mulamu neyagala ntambula sirina kinnuma kyonna obulezi bamaze obukolako byonna byolaba bandage zino kati ndi mulamu omulali tasobola kwogera yadde nina bino. You understand it? No, okwebaza abantu baife betujire leero okukyaliraku tusookeire ebujiri mu bwine tubwine abalwaire abaswise ebibiri n'ababalabirira twebaza administration eyebujiri abatwaniriza ni LC5 abateketekeire Chairman Mulumba okuba nti tujire twabona kubalwaire Mama Kadaga atusindike kulwa President Museveni okuletera kwa abalwaire eky'emisana n'okuwaya kunabo n'okubasabira n'okubaisuusa n'okubasabira baisuuka obulwaire tubaleeteireyo ku sabuni twabaleeterayo kemere enkalu n'emmere yaife n'emijozi gya President ni Mama Kadaga n'okubasaba akalulu kulwa Mama Kadaga balonde President Museveni ngena ku omwezi 15 omwezi ogw'oluberyeberye omwaka 2026 nenda okwebaza banange bentambwire nabo tamwe ni banalulungi abebyobulambuzi okuva mu Busoga twaba ni banaifa baviire e South Africa bona batuwerekeireku ni banaifa ba mobilizers ba muzeeyi betutambwire nabo nenda okwebaza abakulembeza abeganga nti batwaniriza tugabire abantu abalwaire n'ababalabirira abaswika 13 tubeire ni chairman waife atukulembeiremu mutabane first born wa Mama Kadaga Chairman Gabula atukulembeire
twagaba era tutambwire bulungi bana nenda okubakakasa nti abalwaire tubagaine mu abo nga tibali mu mbeera mbi ekyomuwendo ekiriwo nti abalwaire basanufu ino era batusuubiza nti muzeeyi bajjamu akalulu kubanga kuluno abalwaire tibagula bulezi kuva kuliya waidwaliro abalwaire tubagaine ng'abalwaire babafaako bulungi amalwaliro mayondo abamawulire mukobera abantu era mubalage obuyondo bwe twagaine mu malwaliro ate nga twidye kunaku nkulu ate nga tuba twetegekeire so nenda okwebaza medical superintendent wa wano Eiganga ni administrator wa wano Eiganga nti batwaniriza bulungi twagaba ebintu byaife era buli omu afunye t-shirt buli omu afunye kumere buli omu afunye ekyokunwa buli omu yafunayo sabuni gwanaakozesa okwetereza mwebale ino abantu busoka okuva yeba Londe His Excellency the President n'ababaka ba NRM wetumala enaku nga 22 Londe ba LC5 ne ba councillors abajja mu council ba fraga bearers ba NRM nendako bantu Londe His Excellency olw'ensonga byakoze bingi ate tukusaba gavumenti yesobola okutuwa referral hospital wetufuna Eiganga ze referral hospital lina abaligazi ya budget abakozi na ebifo ebirwalirwamu binaba byeyongeiremu n'eddagala linaba likoze ki lyeyongeireko okusaba kwange nti gw'obanda tomusuubiza kupwa omusuubiza bulamu abenga akaaliwo. Nze Mpaji Jemima, Miss Tourism, Busoga Region, 2025-2026. Nendo twala omukisa guno okwebaza President waife His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ni Right Honorable Rebecca Kadaga okubita mu Mami Helen Olga Namutamba okuyirukirira Busoga. Today tuva kukola charity tuva Bugiri twave Bugiri mu idwaliro twaira Eiganga tuboina abalwaire b'endawulo twagaba emmere twagaba ebintu ebindi twagaba sabuni ayoza twagaba bingi so twenda okwebaza Mami Helen olw'omukwano gwatulaze kuba tuvakola experience y'amaani ebintu ebindi tubikolanga ku yes eri ababikolanga kwa ebutinga ifo kola charities okujja malwaliro okukyalira abalwaire tubikolanga ku at least aina level gyatutusiisaku ate aina nikyali twongerako naenda okwebaza Mama Kadaga olw'okutwenda n'okututeerawo pageant neya Miss Tourism kuba tuli kwega bingi era Mukama abayirizeewo obusoga okuyisanya n'amaani tweyanziza.